Pamungkas gini wak. Wadelik baka mengana wadelik wa mencelak gini. Wadelik Production. Kata buktine ora demene kakak, padahal begini mai harapan. Zaman ayah orang kuat rimaning kenyataan, kakang si nyayangi batur sing duweni. Spesial buat tukang akor yang punya cinta ganteng, Wadelik Production. Kang Sony Minang calon majikan mong sewu. Wadelik Production sing duwe gambarnya bening, suaranya bagus, dadine ora suwe mung loro rong wulan. Cinta gantungan sing tanpa tadi, ngomong nerima tapi ora bukti. Jalinan cinta antara kita ternyata cuma kan kau silingan. Cinta cuma hayalan, pokat dismiliki orang dia. Ayah orang kuat rimaning kenyataan, kakang sing nyayangi batur sing duweni. Masih spesial manis buat yang punya hajam, buat majikan, buat Wadelik Production. Oh pak, oh yeah. Wadelik Production. Cinta gantungan sing tanpa tali, ngomong nerima tapi ora bukti. Oh man, oh yeah. Jalinan cinta antara kita ternyata cuma kan kau seringan. Cinta cuma hayalan, pokat wis miliki wong dia. Nyata buktine ora demene kakang, tapi ning atine batur sing nyayangi tobat.
Spesial buat yang punya hajat menghibur masyarakat rencana yang terkasih. Tentunya masih bareng bersama The Best Putra Riana dan tercinta. Oh yeah. Cinta gantungan sing tanpa tali, ngomong nerima tapi ora bukti. Oh yeah. Jalinan cinta antara kita ternyata cuma ganggu selingan. Cinta cuma hayalan, bukan wis miliki wong liyan. Nyata buktine ora menikah, padahal begini kaya ora kuat rimani